RDC wa Kamwenge nahereza cooperative ya Kamwenge Dairy Farmers Cooperative Society. Ehuru y'okutunguura omutindo gw'amate eyebembirwa b'ekitongole kya Agadi Dairy Farm ekirikushajjukwa b'ekitongole kya Dr. Deep ekirikutiibwa mu sente banka y'ensi yonna kandi aba bakwasiza abeebembezi ebintu nabo nikwe kubikwasa abariisa. Ente za cooperative z'aba members bariya zona muzitehe namba. Prime Minister's Office ekaronda team irazikora kurebera sentes. World Bank yaronda abashomere yabatamu everything beja bavetinga muntu horaze kora project ni nsima Prime Minister's Office ana Dr. Deep project okuronda Agadi Farm eyindu nyemereraho mu shoganye kwengwe camp project stage nayo mutero munga. Ebintu ebi harimu zaakana z'amate ebyoma by'okucwa ebinyansi by'ente ebomba hamwe na n'ebindi kandi aba bonzire babarambuzana n'omusoro gw'ebinyansi by'ente. Ekibingo eki kitwera ubwire buke okwa tukihingire tikarengeza amezi abiri kandi niyo nko muriisa ekibingo eki nkakikunda munonga akuba n'embibo nungi cyo kubanza tikinemaho tikikucumita kibonere kirisimusi kandi nente nikikunda munonga. Agidere farm it supportingire omukubyara ebinyansi hamwe na n'ebyoma byokozesa mu kubisharo burijo ekintu ekigwihamu nikiba nikikina obuzare n'ekyo tiremu so kuri kutamu ente wagirisa gye ebinyansi ebirungi ebyo yongiremu ebirungo amata guri kuba noihamu nigabaniga kirago guri kuba noihamu waba ozirisize aha binyansi bya burijo ziri kutambura birubirira kandi hatarimu ebirisa. Tumanye kwinga bichori tukumanya n'ebyokurya kuyamo obufunga kunywa porridge ebyo byoka kunkati twamanya ekichorasa kuchongera adding some more variation okora silage. Abeebembezi ba district ya Kamwenge nibazira ngu enteekateeka egi neija okwongyera cyangwa ha mutindo gw'amate ngu kandi abariisa nibaza kuba nibagyemuura amate omu bwingi nikwo kusiima gavumenti. Namani gona kubatira mu Obwegyese no kubahereza ebintu kandi cyakabisha gikora kandi hati nitwe tulenda hakiri tuba akatonyeze kake Kamwenge akari kukomoka hari nkahe hari ikiruhu. Kano di ku bugingo urukurra enteekateeka y'okutunguura omutindo gw'amate omu bariisa nagira ngu bwahataba batorinwe nk'ekyokureeberaho aha bariisa abandi. Erizoba nahaningova ebintu bya Kamwenge district accounting officer wa district with the cow representative of the president with the RDC n'abantu bona babaruho ruhanga nyongera kukwebaza kora project nkezi kandi nkazihendera nti twamontaringa kureba government kwiyatere mu sente ezo abantu ebintu bakabikora byazagura ndu babine so mbona to babine itwite tubenore tubereza cooperatives so ntakutaskinga ba head ba cooperatives zabo ba making ibintu ebintu byasisikara bako baza kushisha ibintu ebyo bambasirisha n'izina rya NRM. Ehurrezi yashira mu district sezero mu Kamwenge hamwe na Kyegegwa kandi ejo bwahati nebayambaho ahabwo kutuza empunzi obwena n'ekigendererwa cyo kongera entasya hamwe na n'okutunguura omutindo gw'abariisa. Kano dik obugingo n'omwe mu basingira empaka z'omuhingi na n'omuriisa w'Omutaneza Vision Group ezamuretire yayihangurira orutayayo rw'okuza omu ihanga rya Netherlands kandi omu rutayayo oro akabugana y'abariisa yayega ebintu by'omutindo Omuneneserezo kuguma nayegyesa abariisa aha kutunguura omutindo gw'okuriisa na n'okutunguura omutindo gw'amate. Amakuru agagasha kwa Anthony Atwine.